Un neventi meustra bar vro a lerien a garskipai a zo war dro da splan pik org ne ket splan pik bezedach wel malard banden. Splan setu ur média de gas de vroudan enklaskou kazeteni bar vro. Diskoachan pez halbe an koachet da wejou don war. Gwenvel de la Noé zo ganem ar beurement vi komz de se. Gwenvel te zo labourat ganem vel just marrement gant brudan a skignan, met ter a partiye deus skipai splan pik org, a ze splan. Ur goulenn kentan, marteze deus talek peta benefin oa be loc'hat splan. Daoust egan zo an dra marteze neus laket ar c'hanor de jonjal a e poent d'ur ze bremañ pa ne oa keze rok benefin. Just vi resisa d'on treo ya, me labo vel kazetener ba Radio Breizh ne vez nem gavet, me bon, on veo drein un tam ti dija. Bedout laborat un tam bedout ba brouio pel a ba kostre brodjoenet. Setu vid ar gilaouerien a zo chilo met hag ya de splan zo belanse ge nium mignonet ga tu da yulvad, me labor vel kazetener a yulvad vi sevel splan ne. Tu de goulen oa tam blam de bete oa be de choisi puis on divisé et à fin hervezon hag un tam hervez a rial force penaos zo im pevichi ba Breizh pevichi ba lehal zo im kad kalz meilleur a en klasko kazeteni get pez zo dija da la de ba Breizh vel ba lehal zo be an titourou a jom tam kwachet memestra va sujet du poezus pe manin ke kwachet in di an vet gant dudie a setu on labordium ni kazetenean a zo just war klask lak nevervel drestol an titou zo poezus a ne ke d'ober trouz vid a blijadur d'ober trouz me kenta rei o stilo d'un dut dehe de kompren pez zo trimin bar vro tro dro dehe a setu. Hag setu dre vraz e Jean Gemni oa vi im gant doare holek kad en klas komanse met ie ba Breizh zure e vang titour var sujet poezus mat quoi. Oa peseurt de sujet d'où la com? La com un zo un deus are poezus zo ba vro an agro-industries per labo douar. Zir a pers deus an ekonomi, sa kalzigatut de labor divar an dan vezem fin. A pezo penons a marman, vi memestra bern goulennou ba gevredigez, tu a ben a mon memon trei, a mon m'ave produit d'un treu, a tout treuse liant met ga chencham an in petamon an prevanet da zion da get pe bouzo bern chachamman chomanse a setu an in zo o nem houlen memestra penaos chench tout un doare gounit, tout un doare produit, un doare consumi, un doare a mode de veve quoi. Pezo et krog de vous de starter memestra dar an prejout un dut pa vela ket ar gaoz ar seurt sujet dou gwell avez plan ba Breizh e mir disparti d'un dut un tam ranet va seurt sujet dou hag pez a vank e vecho memestra penons titourou resis var treuzo a za deus an tufal ie. Oui, te l'er sklerigen war pez a dremen. Vi kompren mat benefin are ar pal e kas en klaskou da la tro war hir dermen me zaon hag penons or vont d'orze benefin ma meus kompren mat die or klask marteze rasteli or gwenek benaket vi don a ben de justoire de reprend tut o ejou de gas en klaskou vese nor mod a vicherne spen labor a yulvad vefe benefin. Ah bah ja just ni fin a rezo tout en rakles a labor a yulvad mais vel just a gazetenien zo labourt a zo vond de labour di eganom a vo gopret madouar memestra se ar pal zo rei labor d'un dudie
Hag penaos vo gret, just war, emañ mo zevel o lancer ar prantet zevel arran hag ar pal e dastum bet 300.000 euroio mem stra, maz appel ar. Vum laouen ie, se tu ba fel don dud rei milion dim e vo brau, seul vi ar arran vo dastum en ganan, fors penaos seul vi ar en klasko vo kaset da ben. Hag penaos vo pei d'un dud, gopren d'un dud, a dija e daou dim peia un benaket zo o labouret, va reçu jud reses benaket, gant un ni veke gwerzet brudeez. Gant un ni veke gwerzet kenebet a sujedou. Petamant veke tapet na yal hajou boutin publik na skojo babsort. Setu, daou, ar youl, on eus jom, même stra, gant doare digabestr, dizar, quoi. Emren, diouz pi a haloujou ekonomikal, petamant a re politikal, setu. Hag peus doare ober na o houl don dut, keo de doen, keo de douezet per rial, pas embregerechou, kevredigechou, distag de strolajou politikal per embregerechou, vel just, de rei dim gweneien ma fel dehe gwalot penaos temou poezus laket de vous disquachet ga kazetinea en don a labour va andanvez, va memes danvez, pat misveioù da heul, quoi. Setu. A neuze Gwenvel de la Noé, a ze zuroar vo klasket gant ober en klaskou, bon, oa hir dermen, zuroar teiket un mez an tok bep zun, met are nek bet en band an en klas kentan, ma hat vo gret ben nebeut, martezet eus ket droit de l'ard, mais on obligé don de hol ganit, ne vek gouvet 3 peseurt en klas que vo, ni kentan ben e fin. Gwenom ni ve gwaret ma mestra, gegeu. Met non, larike de hira, tu as ben an danveze, mais pez au sur e vo kaous de streu a c'hoarvez ba breiz. Ben pegeit evo kiniget d'an dut soir en en klas kentan. Da si un vejo autant. Mark mat un treu, mais sans de si un vejo autant. Ak pez zo poezus de l'air me mestra, vo embanet pep travar on l'air en internet, splan pek. Org. C'est Bozon malad bezedach. C'est splan pik org. Vid pep travo embanet va on l'air en internet. Digous, vid ma vichy dans ol mont de vel mont da len a penadou a gebrezon kemen a galek un dibap a vid ma vichy tizet a mi dut posup vo roedi a penadou zei pe vichy penadou kaus pe penadou skrit penadou pe treu film de vedia yoal brasoir pe bien, vite ma vie chez tissé de bentut, quoi. La com m'a fait da FR3 pe en Telegram, pe demande Mediapart, pe France Inter, emban on labour diomni, et vous rouet vinman dehe de galou de emban labour don kaseteni a don de hout, quoi. A pas les skignan mu en posup a pez vo gret benefin. Setu a pez zo mat vid a mediaiour hag vo labouret gnom a hantet a gopre d'un dut ganomni hag gate setu embanet disar a labor. Mais setu a he un doare de gelaou un dut hag he a vezon mem stra neket penons a heleier ur produit de verzin vel ma haler man de brennen ne sois peta ba go mahat jonjdin en dra boutin also im a ga rankomni ran de mi dut posup, quoi.